Эне яхшы болсун. Жете келек. Жаштөлүнү жете келеге карарга чакырамын. Бүгүн биздин конагыбызны таанымаган жашта кызда болмас. Неге десеңиз, жырны сүймеген хазна жоктур. Бүгүн биздин конагыбыз Руслан Хасаитов. Түбегиз. Аңга кесини сорууларын курап келгенле 8-чи школунун окуучулары, агроакадемиянын окуучулары да барды алар араларында. Айтты Руслан, бек кыйын ишлерден бири сорууларга жооп берген. Ал айтты, бүтүн жаштуулунун сорууларына. Кесиңде адам узак кетмегенсе, алай калай болса да, булардын соруулары көп да, алардан башламайык да, сен кесиң айт биринчи хапарыңы. Мен билгенден сен Тырнауызда туугансың. Чечен каның барды, десек, түз айтпакпыз. Анчы сенин тукумуңу тауча айтмайма Хасаитов деп андан айтабыз. Чечен кайдан чыкканды Тырнаузга? Сен чечен каның кайдан чыккан дейт? Чечен кан атам атасы чеченден чеченледи. Sonra көчкүнчүлүкте o zamanda Keski Zavles, Çeçen, Tavlıla, sonra Karaçayla o zamanda birge turganlar. Orta Aziyada. Ha. Anda atam anası Çeçen'e bargandı. Sonra mağay bulgandı da men de Аңладым. Алай болганлыкка сен Аллахтын акчалыгынан Тавыллан араларында өскенсе, Малкар тилинде билеси. Ол биздин насыбызда болур. Жырларын да көбүсүн Малкар тилинде жырлайсың. Алай жырларны сен жырлап башлаган заманың киче замандан окуна башлагансың. Биринчи кесиң алай хапарын кесиң айтсаң эки болуп болот. Мен айткандай. Да сахнада биринчи кере мында Нальчикте бир конкурс бар эди. Şu Nalçıkski Zori деп. Анда bir жер алганмын. Sonra андан sonradan көп болмаган студиясына болгон, студенческий весна караган болорсуз. Sonra иштегенде экенбиз. Тырнаузда bir конкурс болгон эди. Эже өтө деле кайла деп. Анда да Yerçikte alganmam. Ondan sonra Jaş avazları, Şimal Kafkas'ın Jaş avazları degen konkurs vardı. Anda da yer alganmam. Ne aytayım da kesim üstünde kesim. Ondan sonra ben bolşayım. Sen kesim esine düşüre almaysan, birinci men seni berүүгө çakırgan zamanında sen Jannet ansambl bilen jırlayın. Alaba jırlayım. Қалай түшкенме деп алаймысыз? Мен аланы биринчи кере концертте көргем, Тавлан келген Тырнаузга. Андай бир кере көргем. Sonra Тавланда мен бир жырын жаздырганмын. Биле болурсуз, Абана деген бир жырым барды. Анда жаздырганмын. Sonra Жанетчилева алай айтайын, болдукму давай? Болдук. Kesim çakırgan etkili. Men de ala da yaş adam bulan, men de yaş adam. Bek suyup barganma. Bir jıl yırlaganma ala bula. Konsertler berip. Alaba jırlagan zamanın ol sanga bir zat bergen miydi? Hava bergendi, bek köp bergendi. Boluşkandı. Hava, bek köp boluşkan. Alaga da sağ boluguz dep alay turga sүйүнө. Janetçile bugün jırlap turamı la osu? Çaçılgan buraları. Saatta bile olur. Davlanın studiyası da yoktu. Alana uzakta kalmagan. Tonağallarını jarsuga. Sonra alay xabarım yoktu. Sen Janet'te ketkenden sonra kese alınga jırlap başlagansın. Bir kezүүnü kese alınga jırlagansın. Andan sonra бүгүнлүктө biz barыбызda көргөнгө караганга көрө иман кауымла бирге жырлап башлагансың. Ол не да мындан ары алабыланы күрөшүргө умутуң барды, ол да сени бир сынауңду. Да, ну
Allah көрүбүз. Бек керісін айтсам, бек жаратқан ол адамланы. Кесібіз бай ол группаны иман деген кескізбес ол низат болған. Сора біз жырлаған жырларыбыз ол халық жырлауы. Мен халық жырланы заманда да жырламағанмын. Соаттава бек сүйіп жырлаймын, керісін айтсам. Ол иман деген қауым кесілер алларына жырлаған. Жашлаба қызлы елі жәнетті алай, қалған жашлады алай. Сіз барғызда қала жиылғансыз? Жәнет иманда түйді. Түмелен жәнет. Жәнет кесі алына? Ха. Сіз төртігіз, иман деген ол төртігіз кешкілік. Алайын білмеген ме? Аңламадым. Қала жиылғансыз, кім түбештірген? Осы кесе алғызған? Бізні Музафар түбештірген. Әтчелен. Ха, Әтчелен Музафар. Алай группаны тұтатта, мен білмеймін деп айтады. Кетті айтады. Біз алай көп жетмегеніз тұтатта. Енді әтте тұрабыз. Жырланы сайлап, sonra bir erişüge katışıra da gerekpiz. Allah айтсам. Görürüz. Allah'ım versin. Sağ olun. Alayt da sözünü sizge veremem. Haydağız. Kim başlaydı? Ruslan, sizni sahnaga çıgaran birinci adam kim edi? Kim bolup çıktansız sahnaga? Kişi çıkarmagan, men kesin bargaным. Endi aytkanma, konkurs бар edi, Нальчикский зори деп. Ары чыкканма, жырлаганма кесим, гитара бар. Андан sonra Музафар болушкан мага. Музафардан sonra Дауыланчылар болуштургандар. Бек болуштургандар мага. Алага да сау болуңуз деп айтырга сени бек жаштап ала. Birinci jırını kesimde жазған ең, оғасы başka adam жазған. Дауча жырым. Birinci konkursta жырлаганыма. Анда Özümlən safarında Albert'in jırlaganma. Sonra kesime jırımı jırlaganma. Leyla da kesim жазғаным. Kesim degenin sözlerinde makamında kesim жазған. Ruslan, sen kesin qaysı jırlan жаратасың? Jırlargan deyse, ne de? Halk jıllan degen bile oğu siz? Birisi jırçılanı qaysılanı? Jırçılanı mı? Jırımı? Jırçılanı. Jırçılanı. Mında mı, ne de Rasi'de? Başka krallıkında. Men jaratkan. Köp var da ismi de düşüre olmayayım. Bu saatte jaratkan Rasi'de Miladze, Nasirov, A-Studio, Linda, sonra bek jaratkan Viktor Tsoy bardı, bilisiz. Тыш курал да бар. Рамазотти, sonra Брайан Адамс, Бон Джови, алай зат. Ну, алай түрлі музыкада. Мен жаратқан. Sen Allah'ın jaratkanı temedeyse sen jaratkandan sonra Allah'dan bir zatқа үйренемсің? Бақау, үйренмей Allah'dan үйренмесің. Allah'a uşarga itime üstüğü jaranda үйренген metesi. Үйренген етемі. Ушарға kesine керек. Adam kesine uşarga gerek. Алайды. Ruslan, seni tukumda sana der jırlagan adamla бар елім? Мен тұқымда. Анам жырлап, ауыл замалада анам да жырлап үшейді. Андан sonra ғой жоғыды, анамдан sonra. Sen bakır zamanda tau tilden sonra da başka tillerde jırlağanı eşitken, men ne tillerde jırlaysın? Da çeçençe eşitken bulur, sonra İtalyança eşitken bulur.
Хол бірге олай білмеймін. Чечен тілін де білмей misin? Олай білмеймін. Мұнда да, мұндай сүкеме да. Андай сен білдігін мұнда ба кіші үретмеген. Ruslan, o sahnada söyledi, Cırlan Ruslan var. Eşikte aylangan Ruslan'ın başkalığı neydi? Да, башқалығы жоқты. Бұлай сахнада да көргенсіз, бұсатта да көре тұрасыз. Кесіге соны етігіз. Алай білмеймін. Değişik değildi. Bu da sahnada. Мен көре тұрасыз, мені бұлай кесікіз. Оны етігіз кесім айтсам, өтірікті айтырық болыр ма білмеймін. Ruslan adamını nöger kim bolğanyn bilseň, adamny kallay bolğanyn bilirge jaraydy üçülle. Atla. Nögerin kimdi? Nögerim? Çünkü nögerin barmy? Bardı bir nögerim, ha. Bir nögerim var. Nöger jalan. Nöger bolsa bir bolga gerek, ne de iki bolga gerekti. Meni aňlaýama göre alay. Köp nögerler de barla. No, ol adamla alaga yüreginde bolgan zatlarını aytaak duysa. Nöger degen sen aňlawyňda nedi? Ol kallay adamdy. Har zamanda da boluşganda eter. Sonra sen de aňa boluşganda eterkse. Seni bile birge kuwana bilgen. Ha, Seni bile birge jarsa bilgen. alaydı. Ha. Yani birinci sinekliğine kaçan bolğandy. Da şkola bolgan bolur, ha, şkolda. Ol ne bile boşalgandy? Zat da bolgan. Süýgenme, küýgenme. Hangi ajır yazganmysy? Vay. Yazmagam. Şöndüwa şiýe kızıňlar. Düşündüm. Vay yok. Ol bugünden sonra ol süýüp ölüp öýlenganlar saňa. Eşik alıp keterik bolmagla endi. Görübüz. Seni jırlarına bir süregen kulağa çırmam ötemle kağıtlar yazıp da telefonda süreşip bolğandy. Da boluşut, ha boluşut. Kalayda az da tüylü, köp de tüylü. Ama sen taw estradaga köp bolmay kelgense, alay saňa Bay dışında tanıgan adamlar var mıdılar? Автограф alay tileýmidiler? Talı bolmagan, alayım aytas. Вообще Oramda görsele tanıýmylar. korktal bolgan. Da boluşut alayda, ha. Alayda boluşut. Bir zat aytyp duýgalla. Eşikde автограф algalla. Alayda boluşut, ha. Ol saňa yaşagyňda çyrmaýmydy?